Avre neja hemen bejin 13 روش ما به هالبجارتنین ترکیه هم یه سرکوماری و هم جیه پارلیمانتریه ایرو یکی گلانه بگمان چه به هفت پیمانی به بشتارن چه به پارتی سر بخو بشتارن یک شوان پارتین کردی که به سر خود دا بشتاره پارتیا حق پاره یا مافو آزادیان که امی هنگی مثلا هالبجارتنان و آوای بشتار بون آوان بگشتی روژه گلبرز دوزگون کابلان سروک گشتی پارتیا مافو آزادی حق پاره که استودیو گلمه نقاش بکن که دوزگون گله گله کی بخیر بی سرچاوا پیشی دا ایرو روژا یک کلانه روژا کارکرین از جهانی از تایبتی کارکرین کرد و جهانی پیروز با هوان دکم جشنوان پیروز به یک مساج دخازم بکن یعنی ترکیه و کردستان از 45 سال شرط دومه و شرجه هیا جی تریلیون دلار جی خرج کرنه اف پرجی جی کارکر دردی که به پیشا روزی مداجی هل بجارتنه از بانگا من جی کارکر دبیجم ریا خاجی بو آشتی و آزادی باویش. اما جی zaten سر مسئله بسیار. بله. بری هر دشتی که دوزگون وکه پارتیا حق پاری وکه سروک گشتی حق پاری پیش بینی و بوه هل بجارتنه چنن هر کس دبیجه و جاری هل بجارتنه که دیروکی لترکیه دا برایبد چون هون چه پیش بینیه که وحیا یعنی از وقت گوارتنه که دروکی نبینم لی شریفان نوخایده دروکیه یعنی بوان مانو نمانه لی اگر ام علی کرد بنرن باور بکه با کرده تشتکتونه یعنی دستلاتری جبو گوره جب مافی کرده را تشتکتونه شما اوه که وسا حضره که وسا وحیا جبرکو مثلا بجیم بر بجیر سروکماریه یا ملتی هنگ تشین جدا بشه مثلا بپرسم کرده می پارلمانی دا چهار سر بکن یا سوزن و هاتین داینه نه وقت کرد جی تجربه می 3 سالی هست یعنی کرد جی آواکرنا ترکیه و حتی نه دا تجربه اکوانه هست آوان هر تم جی بری هل بجارتنی بری گوهارتنی دستلاتری جی کرداره جی مافی کرده وقت گوتنه لی گاوکو دستلاتر بونه هم جی مسئله کردی ده هر تش bir کرنه جی دیجی کرده کارانینه نه ترکیه ام ببیشن دسپیکا AK Parti baş bu ne olsa ju 2002 diye adatıştım baş çekir le no siyasete AK Parti çiye mesela Brez Erdoğan da beyce men mesele Kürt halkriye çi halkriye TRT 6 tişteki başı megotiye başı zamana Kürdi o 5'in üniversite başı no had beyce men mesele Kürdi halkriye mesele Kürdi tani eve na muhalefeci yani havale meyde bejij bo guartin em dengi xabedin muhalefet çi dibeje 2000 rupel jidakuyani derxisiye jibo hılbijartin 2000 rupel yani ev navbera 2000 rupel de mesele Kürt kelime ki nevisandın ev ya guartine kavata tu tfarqa ki cudayı ki navbera Kılıçdaroğlu Erdoğan da nabini tune başa boçu mesela ve despek kutubu ku hılbijartin serokmariye boykot bikin menegot boykot Megotiye na em dibêjin ji banga gelê Kurd ew ku ji aştî dixwazin bangê herkesî dikin bila biçin ser sanduqa ji parlamentoyê da dengê xebidin hak parê ji bo serokkomarî jî dengê vala bavêjin ji bo ama protesto belê gelek kes dibêjin ji xwe protesto kirin bi qezanca Erdoğan tamam dibe na yani ew dengê vala wan her du alî jî qazanç dikin yani em wek protesto dikin yani em derdê van ji Kurd wek rey hesab dikin dibêjin Kurd dengê xwe bikin em îşê xwe bimeşînin ji bo meselê Kurd na tiştek tune ji ber vî em ne hevjeye ku em piştgiriya alî ki bikin ez bawer ki em dengê vala bavêjin o Erdoğan kazanç bikin na siyasete Erdoğan em tundî rexne dikin gelek düzgün anizanım ez xwe xelkê rojhilatim belê دما شورش ایرانی چه بو کردانجی حلبسته که وها ورگرتن بگشتی جبو بس عجم آذراجی بگشتی گل حکومت بونه یک نهاجی لاسته هری جور ده اونا جی دگرن نه مثلا سرکوماریه دا کرد هیچ دنگ ندن اون نافکرین که زراره که زیده جی بکرداد که نه یعنی هیچ پلان پروگرامه که گل یکی نکار بن ریک بخینن بو پرسا کرد yani ev şansaya le em naha derdi meşe partiya me partiye ki ne girseye em duxazın ev bijartine de girseye bibe yani temsiliyet Kurda anetevi çebe yani temsiliyet çiye mafi Kurda areva bak program partiye me federasyonu da Paris'e yani em de bejim bak coğrafya Kurdistan o Türkiye'de federasyon devletek federal çebe o dengi me ev bijartine dengi nispet bikre
peşaroji halbujartına peşaroji de ev balans bileyze. باشه راسته هون تا که پارتی نکو براسی فدراسیون دخوازن او اون بوچه مادام انتشار کی وسا ناسنامه که کردی انتخازن چه بکن بوچه هیچ حزب که کردی پارتیه که کردی راو اتفاق چه نگر بوچه اونا نهاد نعالیه و دلی ما bu ittifakı reko pek be le ittifakı ma heye. Parti Demokrat du parti vak ittifakı da evedike du partici vak rey pişkiriye me bikin. Yani em vak penç parti hatteki Kurdistan'ı da ve halbujartin em karbinin. Yani ittifakı meceye em dikarım bebejin ne usa berfire. باشه اون بو به هالبجارتنه دا هم وکه حق بار هم جا اتفاق و پنج پارتی پیشمینی چاواد کن بو دنگی خو Yani temsiliyet. Naha un başlı zanın. Jik rojulata navina guartının içeydi be. Sinoran da guare. Herkes mafikadı gere. Je temsiliyeti kurdan vak ses saliye beri hinji nine. Her röportajı de beyjim. Ez be beyjim ji. Naha temsiliyeti kurda lazım. Ji Kurdistan'a bakur ji partiyen ku usa jukhara çepu nizanım demokratu nişandadın devletçi duhaza temsiliyeti kurdan avan bakın. Avan dıkın avan ji tiştek jibo kurdan haqqi reva tiştek namxazın. Em dibêjin ev ya em bişkînin. Ev kar ji ser milî me erkekî millî ser milî me daye. Yani ev hilbijartinê da dengek nispet Kürt, partiyekî Kürt wek Haqpar zaten partiyekî tenê ye ev bigire bawer bike peşerojê da xeta millî ava be. بو مادام فکر کی وسا پرسیاج zaten avaya دبیش بوچو هون پشتوانیه کی وسا گرم جبو و ناسنامه کو هون لدگرن لنا پارتین کردین با کرد پیدا نکن Na peyda dibe le siyasete Kurdistan'a bakur o partiyen Kurdistan'ı da gavak helbijartin çedibe yani ev ko ji xettek milli da bisekine gelek kimin. Tuzani ser bindibin. Yani mafin şahsi, mafin grupçiti dikin. Yani şandına ser partiyen çep anjiye Türkada yek parlamenter şandına parlamentoyu deskeftek jibo Kurdanı na em dibêjin ne olsa em gerek grubek xettek milli ava bikin. Na partiyek me ev gotiye jibo guartin ki dugohare. Baver bike ne Millet İttifakı dugohare jibo mafya kurda ne Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı ji Millet İttifakı ev dike. Dibêje tu gel terörista iştiki ittifaktaki tu teröristi. Na partiyek me gel Cumhur İttifakı kardiki Millet İttifakı dibêje programı da federasyonaya ev Türkiye perçebeke. Yani siyasete van siyaseteki diji Kürt kartının. Her mesele meclisiye Türkiye çiye. Meseleyi Kürt'e. Eğer ev mesele çaresen ne be? Demokrasiye ki baş şeyler. باشه مثلا هم فدراسیون دخوازن بو کردان و اونا گرچه اوا گردای بهل بجاردن نه بس شرط ما چون ترکیه بود شی که وها آماده یا هینا گلک روزا وای 24 ساعته بن پی که نمافین دموکراتیکه دموکراسیا ترکیه زراره که زیاده لیکتیه Nuha mesaj Kürt daye. Mesela ev seroki beri partiye ki dibêje demek ku 2015'de helbijartin çe bu. Dibêje Erdoğan jimra got pişkiriya serokatiye mi bikin o ez jivara otonomi bidim. Ev gotiye ku min destiha ev kiriye kabul nekiriye. Baver bike ev şart merç ji Türkiye'de heye. Ev sistemi da şey. Eğer Kürt hatteki milli o aklane karbine baver bike gelli Türkçe ev kabul bikin. Jiberku gelli Türkçe şer naxaze. Ev derfet heye. که دوست بین هیچ راپرسیه که کو دنگی و نشان بده کو چنده سری چند هنی دنگ به دست بخینن Na ez dibêjim sürprizek çê be. Yani derdime em dixwazin jî iktidar bibin. Vak partiyên HDP. Em dixwazin cî HDP em bin. Ancî cî AK Parti jî Kurdistanê em bin. Em temsiliyetê Kurdan areve em bikin. دکارم Çaba vak ruhiyet vak baverî heye ev bame. Lê ev hilbijartinê de dengek nispet em ê bikirin. Ji ber ku piştî 2015 piştî hendekan. Hendek dibêjin. Ne olsa Kurdî. Piştî hendekan ji Kurd gelek acizin. Kürt hem ji devletê acizin, AK Parti acizin, hem ji HDP û hevalbendên wî acizin. Ji AK Parti ra dibêjim 20 sala min tenê ji te ra iktidarê min teslim kir, ji meselê Kürt te çareser nekir. HDP ra jî dibêje. Heştê milletvekil 105 belediye tu ev destkefta bir hendekê da çi dibêjin? Heland. Ji ber vê
رأی کی تبکید بیشن دشبری هیا دوتا. او رأی جی علی مدا بمشه باشه که düzgün نها یاکو همو جارا ده البجارتن دا درد که او ابجن البجارتنین هری داویجی دنگin Kurdan yan bu HDP'ye yan bu AK Parti'ye yan bu HDP'ye denge zede hun بدو بس دنگی کو تبکی آن هیا آزبون آن هیا yan بجن بشک تایبت هیا کن چافرینه کو او دنگانا ببنیه و بله armacama yekem temsiliyet temsiliyeki Kurdistani ye duyamcı ne teni HDP ye AK Partici evine talibi ev reyine yani Kürt çareseri yapırsa Kürt çareseri ki aştiyane çedbe gerek tu rasko bebe yani çıdu hazi gerek rasko bebe em bak partiye halk par em de bejin mesele Kürt şıkleki federali çedbe devletin akıl eviya çekriye gelek numune heye yani Türkiye cidikara mesele Kürt şıkleki federali ve kevi dikara eviya çareser bike eğer mesele Kürt çareser bebe baver bike Türkiye regayı demokrasi jivedi be ne teni Türkiye Rojulata navinci regayı demokrasiyi u guartine şeydi be. و بحثا سورپریزه که کرد و بحثا ویژه کرد که هم دکارن ببین بجن آلترناتیو یک bu HDP جبو کردان سورپریز آواز چیه دوی هل بجاردنه دا؟ Na yani eğer nezi niv milyon anji milyona kirey bigirin dengi hatta milliji vedi be. Yani heviye çedi be. Jbo gelli Kürt. Yani gelli Kürtçi dikara bir beje eviye adres yeke. Yani ev ali ki yekşi rastici guartinek lazım. Hem Türkiye'ye guartin lazım hem Kürdistan'a. Yani AK Parti bir salida tiştek nekir. Bir amın ev guartinci Türkiye hevcedariye dike. Ji Kürdistan'ı çılıp 5 sal. PKK ve heval bende nü. Gelek destkev ji Kürdici bovandan. Çıkırın tiştek nekir. Ez dibecim jibo çareser yapırsa Kürtçi reyek nu dengek nu hevcedariye. Ev dengci halk pare. Em müsaade nerir. باش اون از باورم سه چهار روز هنری ما کردستانی نه هفدیتن این بعد چه چهار چوای که دابون یا راست نگش بحث کند بیشن نه کمپین حال بجاردن آنه که düzgün به دریه yani برسوای bu veya geçiyor. Bele yani kadroyun ne gelekseydi ne hevalin me ji Kurdistan'a düşkünün. Eci me basek otobüsek me ayar kırıcı dilime de heba mu Kurdistan'a bir gene o digerinci. Nivida ez mecburum hatım ver. Yani hem ev Danustan'dan beri Ramazan'ı bu yani Ramazan ketne haberi. Pişti Ramazan'ıcı ematının partiyin Kurdistan'ıra. Hevdetinin şeydikin me geleki dit. O Cenab-ı Serokşi em benim disam biçin karika, ser karika. Yani hiç tişteki diyarkiri yan mesela Armanca ke sereke jvan hevditin an heye. Yani evku me hevdetini çekiriye avana ketine halbıjartını ya akbari gele kıymetli binin. Yani jiberku yani Türkiye'de hem o ittifakane. Yani ittifakı liberalu, faşistan, çep, Müslüman her mu ittifakane ten ittifakı Kurdistan'ı tüne bu. Ev ya jime avakır. Lavaz jibe me avakır. Yani ev alternatif ki medaniye rastice dostin meyici Kurdistan'a başvur o perçeyindini gele köy karşın. اون سرک بارزانی را جیویان که düzgün. Em bicivin. Ne biçim baş. Gelek spas kim Spas bu başlar buna var spas bu brez düzgün kaplan serokeye güçlüye partiya mafazadiyan hak pareko لهری ما کردستانی و لگل ما سودی دا باشتر بود سپاس کنم. Gelek spas.